babukela bakhona emakhaya bingelela ubela umthandazo Dlamini eMpumalanga. Ngifuna sikhulume izimpawu zesithunywa sibonakala kanjani. Yini enza isithunywa siphakame kakhulu emveni kwalokho. Uma umuntu kade esiningi uphuphe usemanzini empophomeni ukhulekela abantu noma ukhuleka uthandaza siyakukhumbula ukuthi khona amandla lakhona kwa isithunywa. Mawuphupha usemoyeni urukhuluma ilwimi kuphakama lamandla and siyakukhumbula ukuthi umuntu onabantu abadala umuntu onesithunywa. Phuphe into besiyenzeka ukabili ke lapho eba idlozi noma isithunywa but manje ukwazi idlozi nesithunywa kuhamba kwethu. Awukwazi ukubona abantu inkinga zabo ungenalo idlozi ngoba yilaba kini abasekho emhlabeni abakutshala inkinga zalo yamuntu umbukelo khona ekhaya. So ke isithunywa umbukelo khona ekhaya kuphuma amabhaya emhlophe sezayona yabovu noma la green noma noma blue isibhakabhaka. Ubona lezi zinto lezi ezizembatho zesonto zokukhuleka zothandaza ngoba isithunywa sihambisana nani nokukhuleka nokuthandaza umbukelo khona ekhaya. Lele ebusuku uphe into iyenzeka. Uma ke izesithunywa sathi kuwe sifuna kuhlala sifuna usebenzise noma usebenzele siyakudestroy lokho okufunwa nguwe. Ngaba i-relationship ngaba ngumsebenzi ngaba yini umbukelo ekhaya kuze kube ukuthi kuba yiso esihola wena entweni efunwa yiso sikufaka umuntu othandwa yiso ku-relationship. Okuningi nje umbukelo khona ekhaya uphinde futhi usiphakamise masubonakele ukuthi umuntu onaso ngokungena emanzini ephomeni uhlanjulube uye entabeni uzile ukhuleke ihle entabeni yakhona ufike uzile entabeni ube umuntu ogcine futhi ufutha ube into zakho zokugeza isenza ngaba into ezifana nempepho umcaco omhlophe libovu kube khona imakhandlela amakhalakhalas okhuleka ngawo uyasilekelela uyasiphakamisa umbukelo ekhaya ngoba uzona songitshela konke kumele ngikwenze asikwenze ukusithunywa umbukelo khona ekhaya. So ke bheka into eyiphuphako manje nesithunywa sakho bese bakusho ukuthi sona sifuna ukuthi ulapha abantu bakhulekele noma sifuna ukuhlambulwe nje kuphela sibakhombisa izinto baqhubeke nempilo yakho ngendlela ofuna ukuphila ngayo umbukelo ekhaya and sinolaka isithunywa umbukelo khona ekhaya. Njalo ukwazi ke lokho ukhuluma kubani Dr. Zesithunywa eMpumalanga professor angazi ukuthi kekho yini sesikhathi sindele ngamahlombe ubuhlungu amehlo ukuyashiyana umbukelo khona ekhaya kodwa ke kuyakuhlole kuhlala inkinga yakho ukuthi yini le ekuphethe kunani futhi.